بله پیواژو ایرو آشتی ترکیه دا سویتی حتی داوی هم پیش را وسایونه اگر او پیواژو چه بیتن بو گلان پری ترکیه همی بو گلا دیواش بیتن دی پیشوه چوی بیتن یعنی آشتیه که دموکراتیک یا باش بو گلا بیتن ام همه پیش را وسایونه ام وی پیواژوی دست حتی داوی هم پیش را وسایونه ام آریکاری دینی دسته کدنه او اصلا دستک آریکاریا آشتیه نکریه او بو منفعتی گلا نبیه او فقط درکت نکو دموکراتیکیه او یعنی وی پیواژوی دا جواب نداره نه ملت نداره پیواژوی ام وی دانه پاکت درکوید کو سیاسی جی هر کس یک منفعت لی ببینیتن او یارگی پاکت در خست والا بیانه ایرو پگکی پارتیا خو فاس کریه قراره کو شهر چکداری دانیه اما قراره که الان önemliye bu همه گلی ترکیه بو کو بیشم anayasa که دموکراتیک بیده چکرن همه گل خودی دا ببینن هر کس زمان خو دنگی خو رنگی خو نوع آشتی دا ببینه پنگاه کلا مازنه ام وی نه تابی حتی وی ساعتی ام بیشن مجلس دا چه پنگاه کو بین دیتن نه هویتن کو باوریا گلاجی پیویتن ام وی باوری نه کو دی جاریجی هویا و گله ناش کردن او آشتیه دی دوام کردن. بارش سرعتی آنها هر دو طرف واجی چه برنده یانس امنا زنامن مد خاپینن یعنی مکبر ماجا دخاپینن چه ما دخاپینن وقتا نخاپاندانا یه اونه گرته همی بردانه یه آپوج بردانه همی بردانه که مر بزن بیا تشکی به امین بیا یه چه بیا یانس اونا دخاپینن خاپاندن اونا سوا اردوان خوره او خوب که یعنی ام دخازن هر دو طرف واجی بارش چه به یازغه هر دو طرف واجی یازغه برا بارش چه به برا هر دو طرف واجی گرتیاجی بردن برا اورتام خوش به ده چتره اما ویتش تید خازن ام نخازن نه جوارک بشتن ام نخازن خرد پریشان به ام دخازن باتی چابه برا دو طرف شوسابه یا شما والی چابه یا شما والی جوسابه باق اما برینجی نقطه خوشکه خراب بیشن باق از 3 ساله از ازمت درتنیم از حتما عیده گرما و گلیه زیله هبی ملت دوچی خوره دکتت دیده جنزارق دوچی او دبی اول 3-4 سال اول قایم ارشی لیده همین خراکیه آل دوست گیریه آنا مرفکی نخواش تایی بای نکاره هرالوی داری بکوی گرماوی نکاره از جنزار خلد هرالوی داری اوکه یعنی حق باتی ها حق دوغی تنه نه یعنی باتی کاره تاسیسات چه که پارکا چه که اوا چه که جنزاری ها ایلامیش به قید ملت دوغی نکاره ایلامیش به جنزاری تنه نکاره هر خورا تعدیل بکه برای اونج برده برای وانا کو برده کی کو برمانجی بزن بن تشتکی باشیه چه به کو اونج به امین بن اونا حتی نه بردن کس امین نباید از هم از بخواجی امین نباید یعنی او انسانان نه بردن نه اویده بارش سرعتی از ناکم چه به برابر اوجی انسان جوان نوا انسان خورا یاشامیش بین بارش چه به هر کس حضوری به مطلوبه هم همین خاصه سرور سری مدوی چه به مدوی بارش چه به و مدوی حضور چه به ان نمی حضور چه به همیشه حضور سیده بقمیش بینه تزانی
مدوی حضور چیبه مدوی باش چیبه مدوی بارش چیبه دوی هم هست که گام زد انشالله اوجی بلکه چیبه انشالله بلکه اوجی چیبه مدوی و ما هر تشته خوش دوی نخوشی چخواه بچه نخوش دوی نظام الله bu barış gel edvetin. Merve bir tane barış meved yeme hafse derken yeme serbest min yeme derken özgürlüğü mecid vetin mesela bu içendi. Veca kane veca de devlet hani çi bejittin. Memci mana heviya ve barış heviya ve ev kane de kuçe bitin. Şehri vici ne bite şehri vici. Evci bila tve evci bila barış isbahit bidetin evci bila ev khab khazın. بلا اوجی او ازگل خازم بلا اوجی خبردان خو امنش خبردان خو امنش جهه که خبردان خو بکن امنش مثلا جهه که خبردان خو ازگل خبردان بوی ام دخوازن تشتوا نه چی بیده بلا تشتوا نه بیده من شهر بید من ازگلوت بیدم من بیدم مثلا ازگلو هم yaşamış ben siyasete bile اوجی بردم بلا اوجی ازگلو ben اوجی بلا کم راحتیم جی کم راحتیم yani شیه یه خود برده یه دی برده اما یه مهینان تیدا بلا یه مجی بردم بوی چندی güven ne atama güven bu açınne Herkes güvene ne atama çet güvene bu devlet içine o güvene eğer Kürdiyan bebinitin o Kürdiyan mesela özgürlüğü Kürdiyan bebinit başı böyle güveniyim de Kürt güvene hadati Yani şahsen kendim adıma söylemek istiyorum ki yani barış olsa çok iyi olur. Bu kadar belki kan dökülmez. Bu gençler falan belki hapse o kadar düşmez. Hani benim dayım da şahsen hani 30 yıl yemiş, teyzemin oğlu müebbet yemiş. Ne zaman hani çıkacakları hiç belli değil. Ama şuradan bakarsak tacizciler de çocuk tacizcileri olsun falan onlara 2-3 yıl veriyorlar da bunlar sırf biz Kürdüz diye yıllarca hapiste yatıyorlar. Hani çok haksızlığa uğruyoruz Kürt olarak. Yani barış olursa belki bu hapistekiler de çıkar hani öyle diyorum. Devletin önce bizim tutuklularımızı bırakması gerek ki hani o 30 yıl değil müebbet değil de hani bir aftan faydalanmaları gerek. Yani devletten de bu şekilde bir yardım bekleriz. Hani onlar da mesela kardeşiz diyor, Kürt-Türk ayrımı yok diyorlar ama en çok da hapishane köşelerinde Kürtler var. Türklerden daha çok Kürtler var ama tacizciler çıkıyor, hırsızlar çıkıyor, o bu çıkıyor ama Kürdüm diyenler çıkmıyor.